ya motungata mabunge Johnstone Muthama ni urite mutongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga atigithie mũrurumo wa mĩrũrũngano ya kũng'etheria thirikari tondu ekinaĩ marathara mweke ũcio kwagagia a Kenya. Akiaria igongona rĩa mathiko kaunti-inĩ ya Machakos, Muthama ugite ati Kalonzo Musyoka ni kurega aregire kumira mĩrũrũngano-inĩ kana mĩrũrũngano-inĩ ni gwĩtigĩra maabitha a borithi na ndagerire ni kũhenania ati muciĩ wake warigicĩirio nĩ maabitha a borithi. Muthama no ritio President Uhuru Kenyatta atige guthararia uthuthuria uria uratabanio wa kihumo kia njuragano na ngurario iria ciatungirio arũrũngani ni maabitha a borithi arĩ ministry ya ugitĩri nyitĩrĩire ati mĩcinga ĩmwe ĩrĩa yahũthĩrirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo yarĩ ya andũ kĩũmbe. Simama, hii kiatu yako ni mzuri, toa, ukaumia. Napeana. Ukabenduka, toa hiyo koti, ukaumia. Ukabenduka, toa hiyo saa, ukaumia. Ukakutwa una vesti, ukasia ndio. Toa shati, leta, ukaumia. Leta simu, una wallet, ndio, leta pochi yako, ukanengane. Yuki unicho kinaende. Uhuru wewe ulikuwa unanishika saa 6, saa 7, saa 8. Na wewe hukujua mimi ni mtoto wa mama na baba. Wewe hukujua mimi ni mtu ninatoka kwa jamii ambao inanililia na inanipenda. Na hukuongea kusema Muthama si mwizi, si mkora, asishikwe. Unanishika kwa sababu ninakupinga. Mimi nakwambia Mungu wa juu halali. Hao askari ulikuwa unanitumia jana walitumwa kwa nyumba ya mtoto wako. Ukiona na macho yako mwenyewe nikaenda kila kiki ya wakibindu nikikwe muthenya suya yigite hata na ima nyakanaka iwa Israeli ndakoma